Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kenuhun yelaka juga samlakan Thei ke Young Sports and Cultural Club. Kalau yo ban kur ya ke nam ladu ha ke lempung yelaka football. Pala tiap ke Asmita City League Arja Afsan. Da ke Pynliem ya St.Thomas Higher Secondary School Hilo India da Argo Lanot ha ke jingkun final. Hakani ke lempung bala pelong da ke office ke District Sports Officer ke West Khasi Hills District Nongston. Banyak bala pelong hambaran yelaka football jong St. Thomas Higher Secondary School Hilo India Center. Lawan banyak Asmita di South League Kenhun, you can tup ya ke Young SCC, ke Bright Future, ke Little Star Academy, mat ke St. Thomas. The District Sports Officer ke West Khasi Hills District Nongston, ke Kong Balarina CM, ke Lai Thu ba ke Jing Thu jong ke ni ke Lempung, ke Long Bat Penslur di ke Samlakan Thei, ba ke ni Asmita, ha ke Jing Ilakai Sports, bat ban I Misi Miki, ba ke Nyok ban Peni ya ke Sab bagi Don. Ya ke Asmita City League, Lasdang House Nam Arja Upway, bat ke Jingmut Pupura ke kentian Asmita gede achieving sports milestone by inspiring women through action. Sports club di balap yang di Hsski ngidon ni hapo kani kamadang jong kani ka Hilo India Center jong ka St. Thomas High Secondary School banginyo banya pelong ya kani ka Asmita Open Football City League 2025. Ya kani ka program ni organize ka District Sports Office in collaboration with the Hilo India Center kabangi don hang ni hapo St. Thomas. Di ni sultanat pemerintah Hsski ya don South League team kita kilong ka Little Star Academy nangta ka don ka Bright Future ka don ka Young Sports and Cultural Sports Club nangta ngi don ro bat ka St. Thomas Hilo India Center ngimla man khot bon ki team namar baka ni ka program ka long tang Hsski bangila hapan pen kot tang mentah Hsski ti kum juru bat kini ki bala poi ni ka final kilong Young Sports and Cultural Club kay kendo kaya kun persya ya kanika St. Thomas Hilo India Center hakaba ka Young Sports and Cultural Club kala job da Argo Lanot ya ka St. Thomas kanika program kanika Asmita ka bagi pelong mentah kalong ba kin penslur ya kini kena kan Thei bakin ni shimbentah bat ka penslur ka amin simru ya ki bakin peni ya kata ka sap mo ka ba ki kidon ti ngidon habaro kini Hilo India Center ti hangi ngidon artli kini Hilo India Center ka wai gadan hapo Saint Joseph kata ka athletics bat kum juru hangi ngidon ya kini ka football ti ni nang Thei ki ayangi bangin kondop ya kini ka football ti kalong ka penslur ka amin sim kini ki kena kan Thei bagini shimbentah haki sports.